O Secretary HYC uba Isaac Basayomot hak arpui trek kulalengkot hajar arbun reu da syakot hajar hagi pulet kesadar police station. Kani gijing syakot hajar kade hello gijing syak tombor we kena uba suba kerni di drugs hamuda kandaila ubala klatno. Haba kerani ginong patai kubor hadian gijing syakot hajar uba Isaac Basayomot ula pensyai bu kena uba suba kerni di drugs ula syasyo hak arpulai trek unai wem ula klatno hak sau trek unok pra hajar arpusan. Karbau dagnan pok kecing sumar han Nazareth Hospital. Uba Isaac Basayomaj ulay thuo bak FIR blo ujor dik namudoi amsyam la thoi ka kerteng ju ne keseng HYC. Ipulet kilakot hajeri u namar bagi di kendon ja kejing toket ban lap kejing shisha. Uba Isaac Basayomaj ula penpau bagi ne kejing syak keno kala bandai badan gibabishni kejing trishtam ke HYC persya yang drugs. Sakot jong tak singan ni kadai lor kajing kadang kajing ap lungui khana kadai drugs adik FIR kam shumla dan ka kajing manshan ni ngi kadai kidan bat kibre ba an la manong bat set ani bisni kam ka bagi trai de ki keno an ni ba ni la ni dei mangi ba dan benta dei awan ni benta lai ka la kali da pu pulet ye de kam don ku ta kai ba la kalian jungi ka sang dan benta kita kai so ni ban bom yak na dan kibre ki banadin ba kin shot ya kasa kalung yang banong ba ni dei mangi ba dan benta ni kam Insya bom tak nak ka arpulai tarik ku November bat klat aka sa tarik Desember ko nazar ustad Insya bom he. Kini mudah emang yang pulit tu khot la da kalian ju wang tip ni yimdai gibre bolom tan dari man bangile nono ngile da bisa bet yimdai bale kadian bagi bom madu banda du tak siam jadi da kalian pulit wang apa dapat ya pemerti sebawan ha yu ga badan gibre wang bagi dan pertama ngi kan Jai beri di busung masak sih. Kini ki besar hari ni ki seni ki jan ni dengan buka ben ben bau teng suki